musika le nei foi au auli ia ina watu nei mai tātou te mire o te eli tu lai tasi te mi Sāmoa ia ina nei foi aso mafua le amtango nei foi vai aso fau ia o le ua te ale afo le tausanga ia ma whaasolo atu in folau fo le nei masina mo mua le tausanga la tau ia lua afa le te amale afa le masina mo mua o te loa ia ua amata o na mau atu le te leo o tūlanga I malolonga ma sa whengai ma le tātua tunu. Ia me se foi wa amata o na whakmae ai al teleo. O fuafuanga na o tātua inga e au fia mo me o whaipoiponga. Ia le pēn vai aso len tēnei. Ia sa hi foi nisi o whaipoiponga sa whengai ma le tātua tunu. Ia a o le mariu ia e le aise tanga e whai e le tūlanga. O na wa ia lava ia le a fio le tātua tunu fuilea ia ma a inga te tasi ia i le malanga sa wal mali mo leo ti I so o se taimi ia e le ngate lea ia o lo ia I pe lo tātua tunu ia i le nei vai tauanga singa sea malo ia o lo whapea o na sa eri fo wai lo tātua tunu mai ta watu I au ki lani le lapo tonga vile asosia ia por whana tonga a whai whiau so whatasi e kalise so whatasi. E matango fi e te olo mai te watu pia wha mai ia o tātua ainga nei aso e whatalo whatuai. E le whianga whali e te ole mai te watu se sau ninga sa wha upu wha pia unungo peng te wha ilangi lea sa o mauai. O se sau ninga te taro wha aptoai mo Sāmoa matango fi te lera le fo ia a nganga o le whainga sau ninga lea. O le mea pito I sili ano na mana mia e tātou le teimi nei o te talo ia matalo sia. Ia so se whaafi tau lea le se mea whingatai le atua. E le ai fo I se pongisa e tu maupea. Ia ai o aso lolo wā fo I ma palasi ti munga. Ia e ma vai atu lava puao ia. E ma tafi I ma toe alia mai. Le mātango fio le wani manimo le lale lei. O le anga le leo le lofo le atua. Ia o le mea lea, ia tātou te tau whai whaaftai whaatasi na wai le tua le nei aso. Wa mata o na tātou toi wholau fo I aso a mata e whainga aluenga mga alulu e ai. Tua ia nisi o tātou a inga foi lea o le ngā alulu e whaasolo a toa se I wanga na aisa hapati e koma iai. Ia a o to tele o tātou, ia e le mwhaina malo lo e tele ngā aluenga foi lea e ngā alulu e whaasolo a toa e male weekend. Ia malo la vale ono sai, malo fo le taua tai lo tātou tunu ma e mesisi o tātou ainga e o a lava tiu te mwhea mga luinga tātou tau whai whaftai le tua ia ua tai mailo tau se fua ma se ora vai fua le wauna ia le nei fua I vai aso ma le nei amatango le vai aso fau ia I lo nanga le leivi ia lava lo na halofa ia e whawhelo ia tu I tātou ta mamtina ma te tua e le ngalo lava niso I la tau nei le tina mātutua o nisi nei e le maua umai au ia swafa. Ia o tauta mamtina e mese lewa tamai atua oi. Ia maltina e alo vale. Ia mafuta mai au sita lia. Ia o le tua afo I o le whionga ia papali. Ia o le masani na sina leo. E masani mafuta mai tātua o nanga. Ia mai se nisi o tina malava ta ma umolo mwhaina ma walta to o nanga le nei aso ia ma so tofi te itasi mai Sāmoa fa o wina le tautua o te whawhelo ia tu to e mai se ia e le ngalo lava ia le ngā ruenga talo ia au na le tua e so se whata whaitau langa a vea pea ia le si whonga le lomua ia ma paanga e tātou te mafuta ma tala noa ma whaafia whaatasi le aso ma le aso whaftai atu rao tō te talo ia e talo si hei fo I mātou whaiwai e malai o na manuia ia whaataro e whaftai fo I lo se atu fue sa tawa vina mai a tātou tiute ia manisi o lau whinga luenga le nai tū o le tātou whisaulu I Nipsila ia ma lo la wala o na sae nei aso wa whaisi umia o te whao mai neia he wa mai fo I malo lo mai a leu se atu fue ia a sia fo I tina le ainga ia e mai se ia nei fo whanga wha le ainga ne foi vai tau ia o te lo o misi fo I tūlanga o le niu la tau ia o se ulu o waru ne weekend o matou
ma tu tau whaoa mo le umu uru la malu au oe. Ia tamare wa ila le pa lendo le me mo le tau mawha. Anai o tanga te malanga mai, wale fui ma e malo tiusio ma tu ai. Le anu le tau mawha fui le uru male malu au Latu lola mal siam popo. Ia tamala na le sa popo fui le e matua halu fie fui le tau mawha. E wa toi fo e misa le uru le uru tatu i Australia. Ia mani usira fo te le frozen le vatu fo le o le uru le fa fulisa ia male mataro fo ta mu disi temi. Ia ai le mo wala le to fo tanto wa me fo le tatu me ano le uru le taro le fai ta mu e fa vela mai lava mai lo le manong yala le te sila fiema wa maula vai i lo fonga foi le le manong le swa vai foi le male manong le tau vela o fu le umu le swa vai oe tamala e fa also fi tau mafa fa also mana o foi le tau mafa le tofo tau mafa Sāmoa ia va ne lo le mal fai ai eleni ia por fai ai atu fo ma sanjola ia e fa pela la wala va se fa so foi le la wo manongi mai ma mo foi le lungo o la mango le sa tau lunga lam o ia na va le uru le uma fa mo le ai wo uma le na ia sa o lo tala le sia li nan matolo e va tu le me o lol o ne ia ai mai e uma le io e fai ya hi filele ia to foi tu foi ia to mo mai foi la ia o misile uru misiles wa auto fata wales le auto to lo vole fata wales ia auto nei e to fo e to ma fa fuore si to ma fa fuore fa le fai pula o le fai o le uru ala to ia le fata uru ia mal me foi le ita to nei e ma fai nei to di uru fa no il tua o fa no il tua o vele le to se uru pe a wa fu pa la si wakta le uru na ai me la nai le fai tu no i fa ia amota tu le Sāmoa ia e fa pena le fai ngole me e mo le uru o le vai a sola lente nei o le la o tau no me mato tu mai sia o le ma meo ave le loa to ave le loa mai mai fa le ulan mato ave le loa e tamala na o mono tanto por kala me meta ia o la tu lo le fa ma la lo male fai lo le sin tamai tu no ulu vol mali popo me na fa pu lo le pulu ia matua tu no ia vela ia fo elo ia tu lo le lau ulu po le lau fai vele le moi fa ia pasa sai lo male po fa ma for fa a fina ia ala o uma na valu mal pepe ia o tamala na le po i ma no na ne le fiafi ia su alo le me ina i vole mo wala le tamale ai o lava na o le fu ia la so fu la to ia fa i winga le nei fu am tanga le vias vai pi o le aso fu o le aso iva le to fa aso so ta fu le la ngale sa tau sa idi ma le malo si aso le vias al malo si dia fa tai le tua mon malo fa le nganga mai mal ta poi ia ele fa i le viaso la tatu ngai tatu musika o le tau Sāmoa tanga le la tai au o le fai tatu telefou au fa no ngot sole o le o palasi timu o palasi timu o le tai au ia o fa peso a me le utupu pa usa isa awa o palasi timu le la tai au o neila o le fai lama palasi nei timu o le tatu tal fata nei pia o tulanga le o le ma nei e malu wai mo fa ingo le veso ola hallo ti munga le sto na hallo ti munga le sto na o ka se ma nei le fa along vole o malu o le fu a matunto e sa asa le la ia so ia pa o su ingo tau ai pa me fa tai e le o ia se tulanga vole e uno ari ai mai te tato te diu mai ai ana te mai me lai ma nei al tarol tau ai ana vai ngala itina ia tato te va ai el masina fo o february ia la ia fa opunga e ono ia si tato foi mai te diu mai tanto fa fiang nei foi a oli ia tato foi ia fa va in fa fon tanto tau
ya emanuia se ia ofo ia tu Tautua tu inai tamanti o te vale atu ne Italia te mana tua pe oe ilo ufatu Vai se cagalo o
ele foi pese le 5 stars ia manai musika le fai auli la Sāmoa matanasi te le meta to te mile ua lus fo fa minuti te le tu la tasi si tatu sisile talo le tau o te le lole sai ai se nai matangi fa o le au te lenga la fa mtalanga o le talo le tau le au ina mai el vanga lo fisol tau mua sa fatupula ia matangi fa o pita i sauti o Sāmoa pita le ngo o ingo le o tama o le rila o pita la le ngo na le fa ma o le wai matangi fa le i le vasa Pasifika i sauti mo vai tau o fa le nei ta malale o pita unia sau nei la o sina umalo pita sina sauloma sina pita o le antila tamalana e faisi alo siatu ai ole lona lua o nga same tu lata mai Sāmoa o lo o iai le vevela ele masina pe a fatu stu se tu sanga utu nai e faila si vevela o masina le ti o no wonder le mere masina le nei o ka fe le vevela sole lela ua fatu stu sa fele le masina nei ian wari am town o le tu sanga le nei o faila si vevela tu pe a fatu sa tu le masina en wari o le tau sanga le na tea. Tolu, o lo iai pele avano e ono adia e ai le la nina mai le masina. Mai le masina le nei o februari, mai le masina o februari, e anga iatu ia aperila lua afe lua sifuna lima tau sanga ni. O le ala wei nei ta mai tu maa ale la tia tato wa ingo tau nei Sāmoa e whae. E fuafuai lau malanga mai, e sau e poloka e nei pe a te waria e se a wha liwa wha le mea nei. Le o le lona fa sa fa numerina pele ma wulunga o le swati mo maua i lungo le atino i le aso tolse fulu aso ua tolse fulu aso o mawai ia o le ma wulunga i le swati palasi pe fela le no fa tu fa i wala vai aso mi ana ti mo ma mo tua ma lungo i la valea le aso to na i la to ia fa solo mai ana nafi ia maneita o le na palasi ti mo vala ia toi palasina istimo nei la vala a matan tatu se metal tu ni Sāmoa e toi palasisi wanga le la fa mal malwa ai vai mai tu foi le tatu le mai tu tatu ia vai ngala mai lunga tu monga tatu le mafa ia le a wa fa solo ai lunga i malolo le sau tia vi o le me ta a wa la timo o lunga la timo toi malulu vai tau ane e malulu te le lunga i no whang maulunga i tātou e au ngala ia au tui e malanga mei whafoi le e lunga le vaenga le ere mana o mila se e malulu ai malulu whasolo atua tu e ofu mawhanawhana ia meisela o no whanga i mana i telele ea o nei telele o kisene e maulunga no whanga maulunga le ono le telu le la au na no whanga o me whasolo atu le mawhan la anu mea mata whasolo atua o vainga lai ono iai le masino Februari le tato va vai a Februari ya tato si ira fa le nai matangi fa ya penny o le masina nei ele di wa fama ma no si molo tato o te no ya sto sa fo le se o so me fa fo si o me tato te le lo e tato te ia le fa fo si mai ya ai o le wa mata tau sang o kas foi se ngaso le ata pena ia mal tau su engon de tu pe fa de le ia por fa le wa ma menumi me fa pena tau se ile lo fo le tu ne tu lai me se si mana fa na tu a fel tanto tu no o vai ngala mo Februari e ono iai mo Februari e mo ma walano ma fa solo ina si tia le avano e ono fitia ai Sāmoa i se matangi a fa le a masa sa ia nai masa sa longa foi le e ono pele ai fo iai pele ai fo e ani matangi a whae ono a fia i le masina le o Februari lua o le timu o le masina sa i mai lava o timu o le masina o Januari e ono iai lona fua masina o lona fua masani lona faitaua whai te leo manino leila o le timo le masino Januari e ono iai lona fua masani lona faitaua whai lona winga e le tele ala se swinga o timo o palasi e le masina nei ia o Januari ala to ia
pe fa tu se Februari le la so tolu ia o le sone feta ia ti munga masavidi o le vasa pasifika I saute o le a fa tu pla ia ia winga lo wa mai tele ina mamau ese Sāmoa ina masino Februari ia well fotala tau tato mo ia la ele o tulanga a la pata ia foi fa pore nan tato no la okay ia la no mai fa solo mai la foi le ia anta tu tarsia ia ita avidingo ma fa tunga sa vidi wa ole me foi la ia va vai foi la masin va ai tau il fa tunga le ia ta ai ia me foi le te tau ala na ia ale le ia fa foi nga foi le ole o ta avidingo sa vidi ia mao ia ele ia la fet vai feto ai lo oko e pe al feto ai o len kusa foi le male loli por ka mai mini mo foi le male loli la loli pa se fulu foi le fainga le me ia tu polo le fa wa ale le ia lan fa so foi le me sau ia sau le ia to sau ai mo te ia fa pe mai sau lo fa te le te tawana fa so le fele ki wireless ia ki outless ia ki in si ia alu ale fa pena e na o solo ala ia le o va ingana ma to me fa ta vidita ule ia ale la okay ala ia Februari ne I mean January ta to tu lo le ia Februari e ta to ta vidi solo ale fa pena nei me la ia fina le te ia fa me fe ma mo ni wila su solo wo so la fa ia ele ni me on sa o mai la ta fa mal te mina ia fa so mal ta fa on ni te ia se si mal ta to no vola mtanga tau sanga ia fo te velo o ma pidia ngo te o so mai e si na me na se fa ta wa si no se Filipino ne te mitia on ia lo wale se le ni ne ia to fa mai lo ia ru fa ta te Christian Solomona le mafta mai ia la to ia papali isina leo o le uso ia vai singano come le mafta mai ia le foi malanga mai nei fai malo longa mai no ia fa malo lava se fo mo malanga ma ia te lo o tu mula wei pui i o mafa fa le ngango le aswana nafi e fa suat ma nei tele ia manuel ni ia so ia tana na tau fa to file mo volta tu tu le se tu langa fa pole naita to ia ale la o tafta file mo nei vai ta fe foi le o te milane ia la uma nei foi le wa matana mama a wal te mi e su te tele ia vai foi o kale para foi le ia ma nei pa fa to foi le se mo po foi le ia ai no ma le ta fe swa fai ia la te ia ta to fai vala to ia to na ma ta to e mo ia te mi foi ta fe le au vaenga fa pena ai me se foi ta to o ta ele mata fanga ia fesili o le mea fai fesili anga ia ila to onga ia e ona ia mata fanga ia wa ma sani la tunga te fale o fere me te tafe o fere me awole o iai o fere me ta e vivili ia la ale te mi a sua tu melte o ese me melea ia nga watu le tai ia fere me awole o e wala fu ta fe atu le au ia tai ia nei vai fa pena ine o tanto so ona ta ele foi le ma fia la vai mi se fa na ia tu rai me lo se fa la ia o fa no ma tanto o le me ma sani ala me ma nei ai ma nei ia piula la ta ia wa ele ngata o matua upgrade o mai no fanga ia malalo me faita o mafa ma saung le murfana ia ai ta se le vai foi le ta e fa malu ia le va ai uma to ma vai tele foi le malu ta to no le ta fa malu foi ia ma nei ala nei piu le saung le muleia ia ai ha of im ta fanga ia ta wana atautua na mata to ia fa nau o tele mo fa avela veta vale neva yaso o fa ingola yaso fa mo winan tang leo si tia ia o to yoso fo lunga le fa o la to fo i ta firma mo le tickets wele ele tu ranga o le fa swa avam ma fa fo le ta vale
o mea nei o le tau mwhai tuan tanga runga leo tātou tunu e tau mawhale awa malosi whaafu e tāwale o mawhale malosi wa ia alu lea tāwale so ane lea pou alu lea ti whaitua ia ele ia la se soifua le mau se wha la ve tau tāwale nei vai aso ele wha unga fo ele vai aso ia au le tāwale la vea ia le mai mau i tāwale fo lea i te tonu o meaonga no ia na po se tasi o whalolo sa o le whaatau o te osa mai whafo mal whalolo le taha o le whalolo mani no whanga tuai o la lau te tua le whaita toa e ke sia fo ilea ia mo te tino mai le ta vale fo ile le no o le watuai ma whaita whaatau o te ea pai lua ai o le whao ai tu lo fo il whaafunga mai sio tātou ai ia le isi le tala vou o le wapea o lana ta vale le punou mai tu tonu vele ma su e ni solo ta vale pe la so se tupe o ia we o le me se fu i tu ina me tu pulanga ia we nei te o ala tu se e ni wapea o ala tu ta vale ia ta vale na isi tangata ia e o te whaatau uia lea ia pau fo ia tu pulanga le nei vai tau se ia faisin tato musika le to te ni mai ia wha wau ini si o tātou vāenga o Tautua i le nei a fiafi. Longo ia le fua ma le pao Sāmoa e ase i ope atu i sa umani Peanga lea ia te o e mahau E pa asino ia so pa apenei Ma eule mata mo fie ma lelei Solo i papo ele manuia le nata uma maina e tau vale ai o e malo ainga sila la ia i le aso o aina ilu matalo i le paia te le wao fio mai le sile vi inga le papetai Nai loa e a Sāmoa e whapenei Le tua mai e roa malelei O alofa anga nei moli po Ia o tau tuana ne mau so Lo malo si waso para le pongai que suya y solo na ya faina te pelo pai mai le pai so aina te yang elo que no foi ni sila awa poina esa ule tolu masina sila la ia ile aso o aina ilu matalo le pai te le wa fio mai e si le vinga le papetai nai loa e a Sāmoa e papenei le tua mai e roa lelei le au pai upu o le atonu Sauni mai po i le anganu Le pau tau pa ia o le ausu Awa i o le atasi ai le tu Ai au te pau tua tu mo le aso Tu mua mapule alo pa ia saramo La wanganu ia pa a kerisiano Ai le me mana ia tele le lapo Sila la ia i le aso O aina ilu matalo I le paia te le wao fio mai Le sile vina le papetai Nai loa e a Sāmoa e papenei Le tua ma e uloa ma lelei
tausi o lau pa a lupenga le kasi ali o lona lua o le pau kotua tangai le lei me ai tali ai le sua tau lele a foi matai torua unau pa a mauni i lau totua ele sala upu mayana mua ole ala lava ole pule ole tatua sila sila la ia i le aso o aina ilu ilu matalo talo i le paia te le wapia mai te sile vinga le papetai dai loa e aso mua e papenei le tua ma e loa galelei Yo mea mama e ui mai luma Te awa e mana o i se mamusa A leo le tau paloma i tua pusa E po i le a inga ma le ulua puta Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu ma talo talo I le paia te le wapio mai I sile vi le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua mai e loa galelei le awhai ulau pese i pai pe au o lo alana mai matawa nau Talopa isio lato nau nau Ia tato mawale ora le pawa bau Ai amu ia po i lato ia Wasau tua lasio lato manu ia Le ngatai lalo nei a olunga Pe ale ale langi le soipua Sila sila la ia i le aso O aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wapio mai E si le vina le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua mai e unoa galelei Se fulma leona minuti ona tale le tu lai lua ile nei fo ia ole le asonga fua. O le awa vai to the report here le soi fo malolo ina wo atu cases o le tale vivini po le whooping cough. Ile lua se lau lua se fulma le lima. Ile vaiaso le fai unga le fai tau mea o mai fai unga le vaiaso.
o cases la ia o lo masalomia ia ma o cases o fa ma ni sa la wi fa fu mal fa o le la fa tu langa me lua se la me le lua te si me le 5% ia o la to ia le numero le o le fai numero fa lo tato tu no wa afia ma ele o se numero ai titi la ma wa o le ma wa tu le tos fu ma le onu ele lua vai aso taruai tos fu ma le onu ia ila tu na ma wa fa ma ni fast food ila to lo msalomia o le ma lo si ale pepesi ale televisione il tanto tu no wa fa ta sila ma le fulu o le tulang fo e tawen fa ai te tanto e misal meno le so na fewa ni no fontum tum o to tonu fa tupe o fa le tana tupe o tonu mal monta poi ia mal market o tonu pas i si vaenga o le e pepesi te le fa ma e misal al monta ngase o le tasile no fanga ia private doctors foi fo mai foi ia tu mot ia tu mu foi na vaenga ile mamaro le tatou atu no fantum tu fa pe mi se foi tono supermarket ia mantola lo e watu ia ila to ia afia ia mera ma tu te le fa ta foi le ai o lote o lo le male o lo ia ele fa ta wala ale la tu malisi malo le tu no foi le ia to tango fia o lo ia masala la wa fa ele o tu ai tele se fola au te pe te mineia le televisione o na o fala au tui le e au mai foi le e au mai te mo fai e fa to file mu ai ma to wa ve ese to so swani foi le ele tele o le ti nga pe o na o so le tale mai pe o le vai nga pito si ale o le maftia ia ma to la ni wa fia o le tale tu lo fo tanto ainga se fascina o tala pu ele titia ne pa ia menne ora va tu lo moli ma fo le mai il tanto tu Sāmoa ele temine o le ngas ngas ma lo ta o toi nei o le e vesiama tala no solo tanto tu no fo le lungo pen te fa elang oko o fe ave i solo ve vesi mata unga ma fa pena lava fe la fo i fa mtlanga ai sau ne la te la fa pe le tala no ai ta tu te ne ta tu ai ngai fa fo sumeni te no foi ne te la foi le com ai mi se ne mo bauni se la tu ni Sāmoa o sole e pe ele se me o tupu e pe ele se me o tupu la tala no a foi le pe a fe lo ai nei foi a inga ma tala no foi le ma fe wa ia ofisa ma fa finga luenga me pena ele o matua tau foi le lo ele ai se tu na foi lo tu pe le mene vai ele o penga fai lang e mi se na Facebook o fa longa le pela pen ele ia le TikTok e America foi le ia eu la ane to e foi ni siva foi le manei tanga foi fa exercise ali se to tele ma pe ana vez o te lo ia tai ele nga tele TikTok o ia tele masa ne foi le me fi foi to tele tato atunu ia e ma nei exercise to tele e vi TikTok e ser ma nei o le so na ngai e ta we ata te foi le pata ta we si TikTok le ma nei e mo ele o onga le ia almeno il tato tu e di matua e tele lo ya ui o la una va ai il me ai si o mangalo te ai fe vesi o le we lo le le si o le vai fa le si lang le si we lo foi le si le vai fa le lang le si ai le ai ala va pe no fatas ona taulo la ia le pe mene va ia no pen fai lang so el mana ia le mele o te mai tau ia o te lo ona ma lo sil tu langa o fa cristiano le ava fata pe a fa sanga ia ai o lo lungo ni te mai fa malama vo ia le e ta tu te mai fa malama vo le e fa nga telefone fa avia mo technology oko ia na
o inana le lo ai pe e ile me lai tupu ai au mai ni fa sanga ia matala noa ma fai mea le ekalesia ma e le hama se mea oi fatalo fatu le uso ia ma seuli e te male mafta mai Amerika alo fa lava brother ia se fo mania lo fatu fo isi tato ai ngana pito ia al mena i ne o mafo fa wa le melo te mai telefone te mai fa mana ma vole na pa uma ia e o tiko vole le ale na la unga ia pe te la au moi pa uma fa mana ma sa uma li ento fa ona la e polo ia le ia e tiko le ia te ilo la e te opa ua to e te mai fa mana ma la ti vole al mena ia fa tai le tu tatu taru pe mo si tatu tu no ia mo ia Tautua ia ia awata te pis tu pe ia la uti te ua la vaenga la to wana e loa la to fofona ia la to fa fitauli o Sāmoa fo e lima ele te tu la fo ina ele tua ia lo tatu tu no ia e so swani le to fa file mu me o mawale ia mas me finta le tua ia so se fa fitauli fo e le fa fitauli te le pe ti le tua ia e fa ngo fie me o malave le tu pa me tu le tue e so swani mai ia i o tātou whaafitau le nei vai tau ia a o le tūlanga na ia se fo malo rinda nei teimi a e fo i pe a whapete malanga mai Sāmoa ia e whaai tete la le tūlanga o le so ona whaatasi mafu tātou no whangatumutumu ma mea vai tō te rin manu le tātou tino e mise fo i o tau mawha o le tūlanga o tau mawha le tātou tino o tele a le tau mawha le tātou tino vile le mo mea ai whale ainga o ma mawha tātou tau le while le whanau watu tātou tangatanga i tau mawha whale ainga i titi lava le mea ai e kuka ia tono tātou ainga ia tātou wawa ai whale i tuar soi fo maroro ina while le pe e sili lava o te loa ui al tūlanga silina o le mau o le lau pele whaftea le uso ia vaisingano le no wane e momoni au la tu o kase mo ola nua le mau manga o le uso si o la tua o ta amu o ai sau mal ai alo mal lau pele o a sole ta ma nei sau e mal lau tau nga lau pele te lea whaire o pere si lau pele le aswan nafi ava aila le a vau wal matofar uma le pere si lau pele fa mana ia o le ua ma ua atu pe ia lo pala se foti munga o le tau mana ia la le atato ni Sāmoa ele aso nei vai staru si fa pe vai aso ato timu la maua sina la fo ile le faina i tiu te mana fi au la e tipo e fa mango fo tanga mea i tono le faleo ia e para si timu e tau ta o fi la le vela le fa mawina ia le tau nei vai aso nei musika tuai o le nei fa solonga le tātou pokalame whaafonga i lunga tau tua si whafonga la mua. Sa
kasi. Iya. Umpa, leu pangai pa. Umpa, kasi ay matono kini ma. Esau le angelu, le fiaf. Ola ngomong me ayalo makua markuing. Saulong le angel sa mereka ka mau pa fa kuro kana buka fio nai. Oi nga wafe mai. Saulong fa kai se mai, fa tai se mai fa leo. Kana sau wafe mai awa kelu popole. Wow, ole angel. Fai lo yaman me ai, nga uma fa mai. O lua mai de lisi dia. Dia. O le lisi dia. O tangata e feoki kau sang fo. Ioi, ala mano robo vai se lau kaya. E mano lo angel, a kokolo ko inga yon fane ala kuro langa le lisi. E kiro ko inga. O la piko e lunga longa ngo. Kanga lo kape fa piko ilalo momoi lo. Nga malama nga al kaya. Daru la angel fa mai la angel. Le lei. Taluai le luanga le lei la fa inga malanga. O le asu ia le faingol ka koris. O le ale amaka mai lunga. Ale amaka lunga. Ya va kau silsila ya. Beo le masar salo mane lote mea. Yoe. Fai fu ale lise range. O tau alo masar salo solo ngai po. Se yalo lo fai. E sauya. A kamu salu ya si ya tua o yo fa tua. Palong le ya. Dol kam kikia ngasa. E sawa tamu salu ya si kwa o fa ko anga etena. Waluai puiskia eva wa umangai. Mawa ba. Pesini lo ma eva ya akamu. Etean akamu, etean lofa ya tea. Ole ale kari akamu. Ya? Ya ole sa, ase ma fa upat, ma wala upepa. Yo e. Sawa akamu wa amaka pengi diva eva. Fa kulo kala eva nganga fa ila rosko inga lungol paki la fa mai. Akamu. Etean lofa ya kia. Afa para ko Adam. Do you love me? Porque se la fiar kala akam. A oasis. O que mga oke alo fa de puru, o le awa me fa pena. Nga ola awar fa tu anga. Adam, do you love me? Who else? Au abaya ko se so ia ko ke fa pena. Ia. Toto al McDonald. Fa ko fa pena, o le peka, o le Alice. O le peka e fia meia tono le pepa le meia me tono e fa o ala ia me o le peka o ais tele o la ia no ngole ia happy meal le happy hour Ana, le peka happy meal happy hour la listas. After T45 peka T45. England. Se pati mai mo sawa. Sawa. How many kids do you have? Oh. Wrong question. Do you have a lover? No. You're looking here for Sāmoa. Oh, you see, do you want to dance a Samoan dance? Okay, I will show you to you 5. Okay, 5. This is Sāmoa. Like this. Put your left. No, like this.
malo. Malo Tautua tonu le mai mo. O se kenge me sau mai ngelani. Ele inguanga fala sa wa ilu mai. La toi pala sa tu tua. O le se Tautua fa fia thank you very much Sala.
tanga luenga soifua maloloina o paaga i so vai o lo ia o le poto o le tomai o lou malamalama o lou agavaa o tāleni na ana foaʻi mai e le atua e faatotoga ai lou ola faatagata galue o le aʻoaʻoga na iesu o le malamalama lenā o lou lea malamalama o le poto o le atamai o le agavaa tāleni foaʻi mai e le atua i te galue ai o lou malamalama na ae peia ona fai atu famai le talaluka e fia vaai iā tagata i le malamalama na fia iloa o le aʻoaʻoga laluka o laugaluega lenā faatoʻa ailoa e tagata lou malamalama ina ua e aapa atu ua e paʻi atu ua e agalelei atu ua e alofa atu aʻoaʻoga na iesu na foʻi e toe fai mai ai ia manaia la le faaupuga nai ai a le tusitala lea o mataio fai mai ia pupula atu lou malamalama i tagata uma ina ia latou iloa la outou amio lelei latou te vivii atu ai i le atua na outou e faaopoopo ina e matai o le talaga e le o lau amio lelei ae o au tāleni o lou alofa luiga na o le aʻoaʻoga le a matai o le fai mai ia iloa e tagata uma lautou amio lelei ia iloa e tagata uma lo outou alofa ia vai le tāua o lenā alofa e ala i tāleni faalesoifua malōlō ia fai mai e vivii atu ai i le atua faafetaitele i lausuga i le faafegaiga taulelagi i lausuga le sea lausuga mariota siaʻea mo le upu tomatauina ai le matagaluega auala na malaga tauamata lenei tausaga e ui lava ina logo atu oe ana pō e le pulisili ma le matagaluega ai ai loʻu tatunuga so o se tagata tapena ma sauni e saunia lava i le atua upu e tu atu i lo fofonga ia e maise foʻi le mafufau pei ona e talanoa i le malamalama ia o uiga na o le mea o tagata malamalama e sa e tapena so stei le moli atu le agaga faafetai ua uma le faafetai atu le pulisili le fioga i laau faausia fioga ia ai ono fai masui o le matagaluega ia o lava ona ou fono faapopo le tusae o lenei aso tatou matagaluega e mafua ona pei e valalua le tatou faamoemoe lenei aso e leʻi ai se tatou falo me le tausaga na tianei pei ona tu ma masani ai tatou matagaluega i faaiʻuga o tausaga ona o le tele o tuatuanoʻa ia e maise lava ia le avanoa le tele o tatou paaga le ala lea o le amata le loto pei ona faaiʻu foʻi le tatou matagaluega i lenā tausaga i le faafetai i le atua ona o galuega sa faia i le tausaga atoa ia e lē o se poto o le tagata ae matou taitonu e ao lava ona faafoʻi le viiga i le atua ma le faafetai ia o ana galuega sa tatou feagai ai peitaʻi o lea foʻi ua talosaga le CEO ia po le pulisili ma le matagaluega ina ia amata foʻi lenei tausaga isi tatou faigaloto ia e faafetai ai galuega tauamata
ia wala au le tua e fisosoani mai lo tātou vai ia e maise lava tulaga e pei ona iai le tātou matagaluega I nei vaitau o le soifua o lona ui o lea e o ani mea o tutupu fevesiaʻiga o le polokiki ia o valasi lava ia e toʻa lona mafaufau ma e tatou te o lava ia fai lelei le tatou matagaluega auana I tou amanaʻia fua ia le polokiki o loo taatia lava I le ʻaufai polokiki a o tatou lava ia o tagata galulue ma tagata auauna I le malo ia o le ala foʻi lea tou te vaai mai le minista e usu mai lava e fiafia ua e fiafia le atua o loo tatou tapuaʻi ai ke lo laʻulauga lenā ae e lē toi ai nisi upu e sili atu pei ona ae ou te faatalofa aloʻi atu avea lenei avanoa o le a umi ai saʻutala te faatalofa atu I le tātou mafutaga lea ua uma ona ave le upu le faifeʻau ua faafeiloaʻi foi le faifeʻau I le suga lisea ia mo lenei taeaofou ae aloʻia lenei tula le taeao e veaʻo masui o le matagaluega e maise Sāmoa e faafeiloaʻi atu I tātou malo faaloalogia ou te taitonu o le afio mai o le sui komisina o Niusila sui komisina o Australia e maise au malanga mamalu mai Niusila lea foʻi tau te fatasi ma le fionga ia Honourable William Seal te tasi foʻi o alo ma fanau o le atunuu o leva ona lotu le toi I whainga malo o Niusila ia maise foʻi nisi tiute ma whaiva ua filfilia e le atua ia ua lava le malamalama ina ia sasulu atu ai maise le tatou atunuu lea ua tatou fatasi mo le fionga ia Honourable William Seal fionga ia tagaloa se tasi o lifomaʻi alo foʻi o Sāmoa o loo tauaveina tiute mafaiva o le tatou falemaʻi Sāmoa I Australia I Oukilani o le Sāmoa heao foʻi ali o lea foʻi ali South Sea Health Center lea e faafetai tagaloa maise foʻi le CEO ia le malu ia o tamaliʻi lava o le atunuu e leni tamaʻi suafa o loo seʻei ai nei fanau ae maise alo le atunuu ia o lea ua malaga e maise lava le fioga I le profesa ia faumuina so poaga e maise foʻi nisi o professors ma fomaʻi ia malaga mai Niusila auā lava le faamoemoe o le tatou matagaluega faafeiloaʻi atu lai au malaga ese ia e maise foʻi tatou malo faaloalogia ia e pei ona tatou faatasi le so le gata foʻi lea o nisi o tatou paaga le tatou matagaluega pe ona iai le Sāmoa Health o le NKF po lo tasi o vaenga o loo taulamua I nisi o fuafuaga auā faamaina o toto tatou faatasi ma le pulisili o le nā vaenga ia o le Coaching Trust o le METI o le Samoa TPA Samoa Nursing Association Salvation Army o police po o le fionga I le komisina ma leo ia o le tatou Red Cross ma le fesa ia e maise foʻi nisi o vaenga tāua e maise le tatou matagaluega ese le malo ua tatou faatasi lenei taeao nei misi ia o loo sila le tua e moli atu le agaga faafetai le tou faatasi mai ia le gata foʻi lea o le pulega le tatou matagaluega I ona vaega uma e faaululuga o tatou vaega ese ma le pulega le tatou matagaluega I lalo le teʻiteʻiga le fioga le laau faausia le fioga ia ai ono ia auā le tuufaatasia o lenei faamoemoe mai o lenei faamoemoe o loo iai le auna po o le manatu taulaʻi pei ona faatulaʻi mai ia I tulaga e pei o lenai ai le lalagaina o le soifua maloina mo aiga mo tatou nuu pei o le
Vaenga taua le fia whailo atu, au wale wha moe moe le so, ia o loo malamalama le lei le vaenga pei o na whapongai mai I tono WHO, se tasi o whilo inga whapitoa, ia Masau Noanga, a le tātou Regional Director, le sunga ia Dr. Mau Piukala, ia o loo ave nei ma Regional Director, I le tau mawhainga maalosi au pitusio, ia ma tātou e nei a whatuina se uluai Pasifika. Ia lea o tūlai mai le sunga I le tonga, tātou tau mawhainga sa whau whatasi, wa o tele o tau sanga, I le malo ase Pasifika. Kele teimi sa ave sui te tō tasi o Pasifika, e le I wha manueina. Au te tono, ana le tūlai mai le taitainga a le fionga ia au pito William Sio, ia sa te fono ma matou sa langolango malosi whainga o le campaign le. Ia lea o se ulu I teimi le tala whaasol pito, mai le fitsu lima tau sanga o le WHO, whaatoa avea I se Pasifika. Po se motu la titi, ua te ia le tātou WHO I le Western Pacific Region. Ia se mea le mita mitai, le tātou wha moe moe. Au le nganga o le aso atoa, ina ia wha pupuina se whamtalanga. O le whasoa wha le ainga. Whasoa wha le ainga, whasoifua maloina. E le ngata I Sāmoa, ia ua whasoa mai fo I to mai ese. O le tātou paanga mai New Zealand, Australia, ma so se mea lava, e pei on tātou whatasi ma le WHO, le UNICEF, ma nisi lava e maise le Tautua, alo tau la moai Australia, I fuafuanga o fisoa swani ma me uma. Ia awa lava lo tātou wha moe moe. Ia I le nganga taua, o le a manuia ma solo solo lei, wha soa soa, a le tātou mtanga renga. I le nei yaso, matai ao, ia pei ona amataina le whainga lotu mātango fie, a le sunga li sea, ia whasoa malamalama, ia sulu atu malamalama I so se tuli manu o Sāmoa, ma le lalolangi atoa, e le ngata o Sāmoa, ma le soifua maloina, a tātou watu nei, ia sulu le malamalama, I so se tangata, alo o fia maua le malamalama. Ia e pei a upu masani al tuspaia, aua ne I tutuina le malamepa matu I lalo, ia tutu matu I lunga le tu ngalamepa, ina ia manino ma mala mai ia si o tātou o tunuu whātawaa. Ia peo le atoanga nā o saulaunga wha Sāmoa, le ute lava o le nei aso, ia tātou whasoa, ma whasoa le lei ma le mamalama o tangata uma. Ia I maua e tātou se whasoa le lei ma alualu luma. Ia awane I ngatia, e peivo on talanoa le sunga le whaiwhau, ke le whaitionga, ke le whamtalanga, o tō whafonga fo I pēr o launga I le mota o Sāmoa. Ia e te lea ina whaalalo lalo a o le mea siling tāua. Ke le tātou mea ia o mai I whaitionga, ma lape o le ngā reka. Awa lātou ke manatu whatawa ai, e se lo fia ai whaitio, maistanga ke ia tia. Wai, kau ki wha malamlama I staimi, ke tātou mtanga luenga. Ia o se mtanga luenga o loo whasoa, le tō mai malamlama. Ia o wātangata o loo pōngi sā, ia e maisifo. O au ngā luenga, o le whaamtalaina na o le malamlama, o loo iai tātou mtanga luenga. Ai tātou wha mangalo I e, o loo, pifo o Yesu malana ngā luenga. Wha mangalo lava I e whai mai. Ia e maise, o ia lava, e nā te whaasosoa le manuia I tangata uma. Sunga I le whawhengainga, sunga I le lisea, lau sunga Mariota sia ea. Leaders of the health sector, heads of diplomatic corps and health development partners, government ministries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Greetings and talofa with a smile
and welcome to the 2025 Health Sector Initial Service, the 16th National Annual Health Forum and Health Research Symposium 2025. The Annual Health Forum is the main event that culminates in celebration of Samoa National Health Week every year. However, we could not hold it during the National Health Week last year due to some unavoidable commitments of Ministry of Health and some of our partners. Now it has been carried out this morning, and I think this is a right time with the intention to begin this event with the health sector initial service to seek God's guidance and blessings upon our work and programs that will be implemented throughout this year. We are all aware we can never escape from problems and challenges we have faced in our working life, thus we deepen on the guidance of the Holy Spirit in everything. Like the saying from the Bible says, if God is with us, who will oppose us? This is the reason why we begin our annual health forum with our initial service. And I would like to thank the Sungai Sea Mariota Sia Air for the encouraging message this morning to encourage us to commit it to our calling to provide safe and quality health services for our people. May God's anointing and abundant blessings be upon you. Annual Health Sector Forum is an annual event whereby we come together as health family to review our performances, learn from each other, and to share and discuss experiences and ideas to further improve and enhance the delivery of health services in all areas of health to promote the health and well-being of our people. The chosen theme for this year's Annual Health Forum is Weaving Health for Ainga and Nu'u. The theme emphasizes the importance of us, health sector, to work collaboratively to revive and continue the implementation of health services for the health of our families and communities. This theme is derived from the vision of WHO Western Pacific region, whereby Samoa is one of member states, with the intention of all member states to work together in enhancing health service and programs that promote health and well-being of our people. This is why this forum's program has been drawn up to reflect the multi-sectoral approach that needs to be strengthened so we can all have the same understanding of each partner's contribution and commitment to improve health in Samoa. The opportunity is given to our NGO partners, government ministries, corporations that work closely with health, as well as researchers who conduct in-depth health research that provide evidence to formulate evidence-based health advices and documents. We all understand that it is not possible for all of us to attend this forum, but there will be an opportunity in the upcoming mid-term review of our health sector plan, which is planned to be held in the beginning of this year, for you to provide your update. This morning, I am pleased to announce that we are joined by the Acting Commissioner of New Zealand, High Commissioner Office here in Samoa, Her Excellency Lavia Ioane, the Chairman of the Whioanga of Aotearoa, New Zealand Consortium. Honourable Alpito William Seal and his delegation for the official launching of one of the vital programs
which New Zealand government offered and funded, that would help to further develop the skills and abilities of rural health facilities staff. On behalf of the Samoa government and its people, I would like to express our gratitude to New Zealand government for their never-ending support to Samoa, especially in health. I encourage the health staff that will be blessed with the program. Make sure you make good use of the opportunity given wisely. It is my great pleasure to also announce the release of health publications that had been prepared and already approved by the Cabinet to guide the implementation of health services. They have been published in English and brief summaries in Samoa for our community to make them easier to understand of the importance of these publications. I would like to express our sincere gratitude to our development partners who have provided both technical and financial support to support the development of these important health documents. We will be engaging in fruitful discussions through the different sessions of the annual Health Forum program today and tomorrow. The sessions will be touching on a range of topics that would help us weave in health for Ainga and Nu'u. In closing, I would like to thank each and everyone for making this occasion a priority. We look forward to be sharing of the knowledge and at the same time offer support to each other as we strive to overcome the many health challenges we continue to face. I wish you all the best with your deliberation today. Soifua, mo ia manuia. Mo le atu whaatai lau whiunga minister so fua mana loina, mo lau saunoanga mātango fie wha amalo si awai, le soifua ngā rulue lau whainga luenga, I wainga ese o soifua mana loina. O le talo, ia whaafua loa le tualo soifua, ma ia oa pēr I manatu ma whauwhaunga, ma ia moa pēr lo ma losi tiute, whaatau nuai tiute ma whaiva o tofi ai lau whiunga I le tua. The second part of the program now is the soft launch of the training program, New Zealand to Samoa training program, and the Minister, Honourable Minister, has already announced this. So I will now ask Her Excellency, the Acting High Commissioner of Samoa, of New Zealand to Samoa, Lavea Ioane, for your address. Lau sungai leli isia, Reverend Mariota Siaea. Lau whiunga le Honourable Minister of Health, Valasi Luapito Whanua, so ungamanga Tafito Silsile. Lau whiunga ai ono, Director General of the Ministry of Health. Lau whiunga Opito Sio Williams, the Chair of the Leofioanga Consortium, leaders of the Ministry of Health, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tēnā koutou katoa, tālu whalava, and Pacific greetings. Thank you for this opportunity to speak at the official launch of the Long-Term Placements Program, made possible through the partnership and collaboration efforts of our key partners, the Samoa Ministry of Health, the Public Service Commission, and the Samoa Ministry of Foreign Affairs and Trade. I would like to acknowledge the resilience and commitment of our partners and stakeholders involved in this important work that have enabled us all to achieve this significant milestone today. It was no easy feat. The past 3 years have been most challenging, particularly in the health space. The design of the Long-Term Placements Program started in 2020 and included extensive consultations across various sectors during a period in which Samoa was navigating the impacts of 2 back-to-back public health crises. Through our collaborative efforts and partnerships, we successfully completed and finalized the design and co-design
the grant funding agreement between New Zealand MFAT and the Leafioanga Consortium. In 2024, June, the Leafioanga Consortium, made up of Leafioanga Aotearoa Charitable Trust, Otago University and Auckland University, was appointed as the successful supplier, working alongside the Sāmoa Ministry of Health to implement this activity. The long-term placements program is one of 3 health initiatives that the New Zealand government is funding to support the strengthening of primary health care across Samoa. The 2 other initiatives are supporting the establishment of multidisciplinary teams in rural district hospitals through the World Bank's Program for Results funding mechanism, and the delivery of a Bachelor of Health Science pre-service qualification for health professionals in Samoa. The aim of this LTP program is to strengthen capabilities of primary healthcare professionals in rural healthcare settings in both Samoa and New Zealand. It will achieve this through bi-directional placements of healthcare professionals between the 2 countries for 12 to 18 months each. The LTP program is a 4.1 million investment in New Zealand to be implemented over a 5-year period. As we launch the LTP program today, I wish to also acknowledge again all the hard work, dedication, effort and time of our key counterparts in the government, the Sāmoa Ministry of Health, the Ministry of Finance, Samoa Public Service and the Samoa Ministry of Foreign Affairs for your leadership and ongoing collaboration in ensuring this important work comes to fruition. We wish our implementing partners the very best and pray that this support will continue to further strengthen Samoa's health workforce for better primary healthcare services in Samoa. Nō reira ngā mihi nui, whaktai te lava. Thank you very much. Ua i tanga o le. Ngā ruenga whasoa, a le tātou tanga ruenga, le tātou paanga mai papo, ia mai se po i kawaina, le nei pa mai moi, ngā tai. Te parila tu asibio, polo peo te iloa.
Feel
Ia fatal fatul tātua tunu nei whai a wauli ia I pēspesenga ma whawhiawhianga sui whiwhiloi ia I le mānawa I whai o ngā ruenga ia nisi o le tātua tunu ia whamae a tiutum whea o ngā ruenga o le ni aso wani ngalo o le tālia le aso a tai au ia le whaasalawina tu sa o inatu o tauurumanga le whono a wao whai tu la whono I le taua whianga mō mō le pāramene I le nei whai tausanga le aso a tai au a whalitu la iwa. Te misa moe maasani ai a whontanga, tātou tādia lea fo I a vaenga tāua. Ia, tātou tāpo I matataru whaatasi. Ia, o le asi tari le lei. Ia, loa tino le aso tai au. Ia, o le ngāsinga sea mālo wa iai o le tātou tinu nei teimi. Ia, natu fo I la whaamuta mai I se tautua. Ia, lea wā o lea wauna. Ia ua le la fo fa longa tau fai tu la ia tau tuaina tato tunu le nei aso fa malo fa tele ia tato u malava na fai ma fa mai ata noa fa pe fo inga fo ia fa tal fa tu fo ia la to mai o lo mo la no tato tu lili ia na tala ia ma to tele la tu ia sa ma fai ona ma fa mai ia fa longo ia fa pe na fo ia ila to Marguerite niso ila to ia fo le mai te watu ia fa tana fatu fa malo fa tain mafta mai from ni telele to fo fanga te toyo le ni aso fo mi sela mtango le yaso to tai le tolo to se fo ia ma so wala foi me foi le to ia tanto uma le malosi ia I mai o le tino ia wa fa pe ona ha fia I tanto ia terminate fa manuia tele tua manuia tele ne fiafi musika ne fa mai el tanto tu ne aso e fa tai fa tasi mai I lo tanto tino tai te lafinga o ia ei fa tain mafta mai an lea tu le tue fo fanga tato ainga nia so ia sui fo mai manuia
pulana no to simatia umapalpala te alopamo oele uma pulana no to simatia umapalpala te alopamo oele uma Sapa adilo dilo mo sepatas na Oya lupa na te amat laina Sila sapa adilo dilo mo sepatas na Oya lupa na te amat laina Desi paano ay maloy wala insan ay paano Siya puna epeane anong paano saba Siya ay Tautua Siya puna epeane anong paano saba Siya ay Tautua wala insan ay paano Siya puna epeane anong paano saba